пайгирандаҳои канали Худими Халқ. Умедворам ки ҳама каса сеҳат, саломат, сарбаланд ва хонобод ҳам боше. аз якояки шумо бисёр ташаккурӣ мекунем барои лайка падилид ва дар комментҳо фикрҳои худтона навиштантон. бисёр миннатдорем ки имрӯз мардуми мо бедор шуда истодан. хушҳол ҳастем, миннатдор ҳастем ки поддерживат мекунед. манам як ҳамватани шумо, як бандаи оддӣ ки дар ин раҳ кӯшиш мекунам ва шумо инро мепазирен, ҳамчун як ҳамватан дар бари ман ҳастен. барои ҳамаи ҳамин комменту ҳамаи ҳамино дастгириётон ва алайкум салом ташаккурӣ мекунам аз шумо. ва аз зери комментҳо ҳам ҳамун мехонем кам вақта ёфта. чӣ хеле ки гуфтам ко дигар зиндагӣ барои манам камтар мушкил аст, барои он ки акам гузашт ва зани акам гузашт ва 5 та фарзанди ӯ дар рӯдаи ман мондагӣ аст. барои ҳамо бигем ба ҳар ҳол вақт ёфта коммент мехонам. як бародар бисёр дар бораи бигем ки ҳамин ҷугӣ навиштагӣ ҳаст. яъне ки ман ҳамон қадар маълумот дар бораи ино гӯем ки надорам. не ки аммо аз гуфтаҳои калонҳо вақте ки хонаҳои мо меомаданд ин ҳамватанҳо, яъне ин ҳамватанҳо ҳамватани мову ту ҳастанд ва асрҳо мешаванд бо мо зиндагӣ мекунанд, дар як ватан зиндагӣ мекунанд. касе аз ино зарар дидагӣ нест ва гӯем ба касе хиёнат кардагӣ нестанд ва то имрӯза ба ватанам хиёнат кардагӣ нестанд. аммо чаро дар Бадахшон ҷугиё нест гуфта дуюм сеюм бор аст дар зери коммент ҳамин бародар савол кардааст. чаро дар Бадахшон нест, иша намедонам. фикр кунам ки шояд ӯ тарафҳо дигар кӯҳ, барфу хунукӣ буд, нарафтанд ӯ тарафҳо, бигем ки дар ҳамин чӣ монданд. дар асл вақтҳои пеш агар мо назар кунем, яъне тариха бибинем, даҷа ҳоҷат ба ягон чизи дигар нест. бисёри инсонҳо сафара ба ҳамун лавлави ово мекарданд. ҳамин ягон ов боша агар, ва одамо медонистанд ки ҳар ҷойде ки ов ҳаст, дар наздикии ов инсон зиндагӣ мекунад. яъне ино фақат ҳамун сафарҳошона пеш ҳамун бигем ки қадқади ов мегирифтанд мерафтанд. мисол ҳар тарафе ки ов омадеста боша ё рафтеста боша, ҳамун қадқади ов бештар инсонҳо сафар мекарданд. барои ки чиз маълум аст, яъне ки ҳар ҷое ки ов ҳаст ва дар уҷа ҳатман бигем ки дар наздикиш инсон зиндагӣ мекунад. вақтҳои пеш ҳами инсонҳо бигем агар нигоҳ кунем ҳами аврупоро ҳам бигирем, харитаи аврупоро ҳам нигоҳ кунем, бибинем чӣ хел сохта шудагӣ аст. ҳамааш наздики овда, лави овда. вақти шуда ҳами хел бигем ки зиндагӣ мекарданд инсонҳо, яъне қадқади ово. ва манам фикр кунам ки ҳамон овое ки мо дорем ҳамута омадагӣ ҳастанд, ҳамон лавлави ов, қадқади ово ва караванҳо қатъи дигар инсонҳо қатъи қушида ҳамон омада ҳамуҷода бигем ки ҷобаҷо шудагӣ. ин на танҳо дар мо ҳаст, балки дар Қазоқистон ҳаст, дар Россия ҳаст, дар Узбекистон ҳаст, дар тамоми ҳамин Азияе ки ҳозир мо дорем, ҳамон миёна ҳамаи давлатҳо шуда бигем ки ино ҳастанд. аммо мутаассифона баъзе кишварҳо бисёр инора қабул накарданд. соли замонаш қатъи уҷаро тарк карданд, ё ки бигем ки дигар сливатса кардан рафтанд қатъи ҳамон миллат. ва мо инора ҳам қабул кардем, ҳам қабул накардем. дар ватани мо ино ҳам қабул шиданд, ҳам қабул нашиданд. яъне чӣ хел ино ҳам қабул шиданд, ҳам қабул нашиданд. ва барои ино буд иҷозат ки мисол гирем ҳеҷ ка ҳеҷиш нагуфтанд, мисол майли зиндагӣ, аммо дар общества инора қабул накарданд.
дар общество инора қабул накардан. Агар ки мо ҳамсоя қишлоқи худмонам ҳаст багем ки қишлоқи Лулиё мисол як вақти замон камтар буданд, камтар аҳолӣ буданд дар уҷа, шояд як 50 аҳолӣ буданд. ҳозир агар мо равем ҳамуҷаро бинем мисол гирем як 300 та 400 та аҳолӣ шидаги аст ҳамун қишлоқа худаш. Бигем 3-4 баробар зиёд шид. мо хушҳол ҳастем ки зиёд шида истодан. чаро ино мисол гирем чӣ шиданд? Бибинед, мо бадахшонира барои мо фатво бироварданд ки агар инора бигири 7 пушт месӯза, яъне ки ба ино духтанати аз ино духтар нагир. Яъне ҳам хел пропаганда бурда. Намедонам аз кадом тарафи пропаганда биромадаги буд. Аз тарафи бигем ки худи ҳамон обществои Бадахшон бигем ки ҳамон бузургошон и пропагандара бироварданд то ки бигем ки дар духтаро ино нарасан, аз ино духта нагиранд, духтанатиян, то ки ҳамон қавму қабила бигем ки ҳамон минтақара инсоношон сахранид шава. Ва дуюми чизе буд ки мисол ҷуги мурдаи худша мехӯрад, дар и ҳаром аст, я духта гирифтан, духта додан мумкин нест. Ва агар то ҳозира бигирем то наздиктарин вақта барои қалиғам духтар намедоданд, духтар намегирифтанд, барои лақаям духтар намедоданд, духтар намегирифтанд. Яъне дамо як пропагандаи бигем ки худпарастӣ буд, як пропагандаи дохили мардум, қавму қабилаҳода як пропагандаи худпарастӣ буд. Ва ин чизо оҳиста оҳиста мисол гирем байни қалиқ байни тоҷик, байни лақаи байни тоҷик, байни лақаи байни қалиқ, ин чизо шикаста шид. мо воқеан ҳам бигем ки мо туркзабон ҳастем, қалиғо лақаё ҳам туркзабон ҳастанд. Аммо мо қалиғо бо лақаё духта дода духта намегирифтем. Намедонам ин чӣ сабаб дошт ки ҳамсоя қишлоқ зиндагӣ мекардем, аммо мо духтар намедодем ва аз уно духтар намегирифтем. Ва уно ҳам ҳамин хел буд, ба мо духтар намедоданд, аз мо духтар намегирифтем. вале куҷо раса ба бигем ки тоҷику ва дигар минтақаҳо. Мисол ҳам хеле як чиз буд, ҳам хеле як пропагандаи намедонам то ли правилна, то ли неправилна, ҳамин хел ҳаёт буд, яъне мутобиқи ҳаёт бояд мо зиндагӣ кунем. Ҳамун замон ҳамин хел буд. Барои ҳамо бигем ки уно ҳам хел монда дар ҳамун ҷо, мисол ба якдигариш оиладор шида, гудакдор шида, гудакошон калон шид, 2 нафар, 8 нафар шид, 12 нафар шид, 20 нафар шид. Ва ино ҳам ҳамун бигем ки сливатса када нарафтан, яъне обществода аралаш шида нарафтан, ҷудо шида мондан лӯлитаборо. Мисол гирем. Агар ки мо ҳам мисол фикр кунем дар давлатҳои аврупоӣ ҳам ё ки дар дигар давлатҳо ҳам буданд, яъне ки представители қабилаҳо. Аммо ино шу кардан, духтар гирифтан ва ҳамин хел аралаш шида дигар ҳамта бигем ки обществода даромада рафтан, ҳеҷ кавора дигар ҳеҷ кас дигар ӯро чӣ кор кард? Ҷидо накард. Яъне ки дигар ҳамон байни аралаш шида рафтанд. Аммо дар мо мутаассифона мо то имрӯз аз гӯем ки лӯлитабор духтар намегирем ва дар лӯлитабор духтар наметем. мо нав байни қалиқ лақае, байни хизмон нав якдатаи Бадахшонам бигем ки келин кардан ё ки бигем ки дар Бадахшон духтар додан, ҷавонои бадахшонӣ мисол аз дигар қавм қабилаҳои мо зан гирифтан, яъне ки нав ба Бадахшон олӣ карда, вале ба лӯлиёро омада расидагӣ нестем. Яъне баъзеҳои мо лӯлӣ мегим, баъзеҳои мо ҷугӣ мегим. Аммо барои моро ҳамватан аст. ӯ ҳам инсон ҳастанд, ӯ ҳам бигем одам ҳастанд, ӯ ҳам ҳамон ба мутобиқи чизи худшон зиндагӣ мекунанд. ва ҳар чизеро ки агар ки мо дур кардем, қабул накардем ва мо чӣ кор кардем? Яъне ки ӯ бештар традитсияи худшон сахранид шид. Традитсия сахранид шид. Мисол традитсияи қалиғии мо аз худам мегӯм. То ҳамин бигем ки ман хурд будам, мисол ин чизо камтар буд. Единствени бигем ки
як тамакимада бигем ки як духтарша додагӣ буд, яъне тоҷиктабор духтарша ба қалақтабор додагӣ буд. Единственный ҳамон бигем ман ёд дорам, дигар одамода набуд, келини тоҷикӣ набуд ё ки духтарушон ба тоҷик келин шидагӣ набуд. ана то ҳамон вақтора бигем ки мо ҳамон традитсияи худмон сахранид шидагӣ буд да, мо ҳамамон медонем. Мисол ҳозир ама камтар ёд дорем, мисол қалғо ба рости худшон қалғо ба рости худшон бигем ки шохаҳо доранд. Қалғ, чапа, сонқул, алиф, яъне шохаҳои худша доранд. Ман мисол чапаш ҳастам. Ман медонам. Шояд баъди ман фарзанди ман надона ин чиза. Ки мисол гирем ӯ қалғ буд, ё ки бигем ки қалғ шохаҳо дошт барои худшон. Мисол алиф, сонқул, чапа, инавоз бибинен 5 та шохаша ман медонистам, 3 таша да ёдам аст, 2 таи дигаша ёдам баромадагӣ аст. Мисол гирем. Ва то ин вақта бобои мо ин традитсияра бигем ки бисёр сахт саблюдат мекарданд. Бисёр сахт саблюдат мекарданд. Бигем ки ҳамон шохаи худшона ки буданшона, аз куҷо омадани инора, ҳамаи ҳаминора сахранид мекарданд. Вақте ки мо общество аралаш шидем, ин чиз гумшидан мегирад. Яъне мо як ташидан мегирем. Яъне дигар ин чизора бигем ки ҳамон чизҳои худмона гум мекунем. Имрӯзам агар мо мардуми Бадахшон қатъи бисёр духтар мегирифтем, бисёр духтар медодем, ана бигем қидагӣ мекардем, андагӣ мекардем, раву биё мекардем, хештаборӣ мекардем. Ҳамин проблемаи имрӯзаи мо дар бигем ки Бадахшон шида истодааст, ҳамин проблема намешид. Мисол азбаски ҳози мо мисол ба лӯли духтар наметиҳем, яъне баъзеҳо ҷугӣ мегӯянд, баъзеҳо лӯли мегӯянд. Ино ба рости худшон як қавму қабила, як миллат ҳастанд. Вақте ки мо барои ёра духтар наметиҳем, вақте ки мо аз ино духтар намегирем, вақте ки бигем аралаш намекунем худмонда, ино чӣ мегазаряди мара. Баъд аз ӯ ино бигем ки чӣ мешаванд, яъне ино ҳамон худшон ба худшон зиёд мешаванд ва ҳамон традитсияи худшона ки аз бобоҳо омадагӣ аст гирифта бигем ки ҳамон рушд ёфтан мегирад. Яъне традитсияиё гум намешавад, баръакс рушд меёбад. баръакс рушд меёбад, баръакс бигем ки уже бигем як традитсия бузург мешавад. Яъне ки як традитсияро агар 1000 одам бигем традитсия дошт, ора фарзандошон қатъи 10,000, 20,000, 100,000, 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион ҳамон традитсия бузург шида меравад, бузург шида меравад. Ва дигар ӯра бигем ки яъне ӯ дар ҳамон традитсияи худшон мемонад. Агар ки мо сливатса кунем бирем, ҳамамон бигем ки доду гирифт дошта бошему, дигар якҷо бошем, ӯам баъд як поколени, ду поколени баъд ҳамон дигар традитсияи бобогишона мемонанд як тарафу, як традитсияи обши ҳамон бидагии мода дохил шида, ҳаминтар бигем ки мисли мо ӯтӣ шида меравад. Проблемаи аслии мо, кашокаши мо айнан сари ҳамин аст, ки ҳар як инсон ҳамон бидагии традитсияи худаш қатъи кашокаш мекунад. Яъне ки ман ин ҳастам ва ман тоза ҳастам, ман пок ҳастам, ҳамон мисли ки мо саидоем, мо дигарора қабул надорем. Мора бобомон арабо буданд, бобомон мора момам шуш араб буд. яъне ки ҳам хел бигем ки иша қабул намекунад, иша қабул намекунад. просто барои чӣ? Барои ки ин традитсияи худша дорад, иш традитсияи худша дорад ва дигариш бо традитсияи худша дорад. Ва ҳар якташ мегӯяд ки традитсияи ма айтида зуртар аст, қадимтар аст, қабилатар аст, намедонам қавитар аст. ин проблемо ҳаст, ин проблемо мо дорем. дар худи бобоҷон Ғафуров ҳам як маҳалла ҳаст, ана хеле маҳаллаи калон аст. ҳамаш бигем қариб лӯлитаборо зиндагӣ мекунанд, ҳамаш қариб. бибинед, ана мо дар тӯи ӯ намерем дар тӯйошон ва мо дар тӯёмон файрод намекунем. мо дар мурдашон намерем
و ما در مورد ما فریاد نمیکنیم. نه که اما یک چیز ایجا نگاه کنیم که همه قسال ما به احترامی به حرمتی نظر به همو میکنیم، نه که توی ما میشه و مرکه ما میشه و که میوین او فریاد کنی نکنی همه عاقبت ها من جدو نشه و ما جدوگی نکنیم. گفته که بعضی ما میگه میگم فریاد هم نکردی اومدن میگیره، نه که ببینین همو میوین یک تنان گرفته میوین السلام علیکم توی مبارک باشه توی مبارک گفته میوین. اگه خوردگیش یک کاسه اوقات از همه یک کاسه اوقات تاجیکه میخوره، قلقه میخوره، لقیه میخوره، لولی هم میخوره، یک کاسه میخوره لولی تبار. نه که ما اوقات از همه بگیم که چی میکنیم ما؟ میگیم که جو مندم کی فریاد کردی را؟ کی فریاد کردی را؟ فریاد کردی را؟ نه چی اومدی دگونای تا کی خشتای کو؟ نه تو خودش رفتار میکنی. خیلی میگی برای خونه پایانگی دا بشنو نه اوجدا. یعنی общество ما دور میکنیم اورا. ما общество دور میکنیم اورا. ما را هم پرچل ما میاس کم در سیاست اومدگیم که همین مینیستر لولی باشه یکتا. پرزیدنت باشه در تاجیکستان عاقبت همین لولی تبارم خیلی یک تاجیکستان پر احساس کنه. باور کنید دوستای عزیز مرا پرچل ما میاس که همین لولی تبار مینیستر باشه، لولی تبار پرزیدنت شوه یا بار در تاجیکستان. او هم تاجیکستانی است، او هم وطنش است. باید خری ملتش دیگه شد گفته دیگر تمام و حقی در اوجا زندگی کردن نداره که پروست اوجا را نامش تاجیکستان بدن قطعی. برای چی؟ برای که اوجا نامش تاجیکستان است لولی تبار دیگه حقی در اوجا زندگی کردن، کار کردن، حکمرانی کردن نداره. نه این چیز اشتباه است. این چیز واقعا اشتباه است. وقتی آواز دادن ده هم تا پاپکاتو نمیگیرن در بدر خونه لولیو میگردن که مود آواز بده مود آواز بده بعدی که آواز دادی تمام توکلت به خدا دیگه خودت میدونی دوی اسپت. این چیز اشتباه است. این چیز بزرگترین اشتباه. من مقصدم که از هر یک قوم و قبیله که هست در تاجیکستان از اونها باید رهبر شوه. اونو هم خیچونه پالناتسنی انسان تاجیکستانی احساس کنن، نه اینکه همچو یک کوارتیران زندگی کدگی برین در اوجا بگیم که زندگی کنه و فقط ببینیم ما در یگان جا کار نمیگیریم لولی تبارا در یگان جا کار نمیگیریم. بعد میگیم که لولی تبارا میطلبن چی کار کنن؟ بعد نطلبیدن چی کار کنن؟ ما میگیم او گندن او انای کارا میکنن او انای کار. ما که ای общество دور کردیم او همون ترادیسیای خود چونده موندن و امروز ما میگیم ترادیسیای او گنده هست و ما قبول نکرده ایستودیم که او را خودمون پرابلم در او نیست که پرابلم در ما آمده ایستودگی است که ما او را در общество نتونستیم بگیریم، ما نتونستیم که او را کار بتیم، ما نتونستیم از اونو وزیر بسازیم، ما نتونستیم از اونو رهبر بسازیم، ما نگرفتیم از اونو رئیس جماعت نگرفتیم، در یک جای دیگر نگرفتیم، در یک جای دیگر نگرفتیم، در ساحه حربی بگیم که ما نگرفتیم او را کماندیر شوند گنرال شوند از لولی تبارای ما. اونو هم ملتن، اونو هم تاجیکستانی هن اگر که ملتش کدام باشه نباشه او فرزندی او سرزمین است. او را 999 هم باباش اومدگی است ایجاده از کیم که جو هم اومده باشه، اما اینو فرزندی سرزمینه. اینا را اوتوش باباش بابا کلوناش در همین زمین خاک شدگی است. جوگیا مردهشو نمیخرن میگن جوگیا مزار خودشو ندارن. چرا تو در مردهش نمیره که اشتراک کنی بدونی امیره چی است؟ اما همین دروغ سر میتی درونی مردم ده پروپاگاندا میبری. ما مرده جوگی را در مزار خودمون راه نمیتیم. 5 وقت نماز میخونن. از ما ده بعضی جوگی ها که باور که با امامترن در اسلام با سخترن. 5 وقت نماز میخونن. 5 وقت و برابر ما و شما روزه میگیرن. از ما ده روزه را و بیشتر میگیرن. که زواج نمیگیرن. یکی و میگیرن. میخونن مسجد میرون، جمعه میرون. یکی
мурдаш ҳамо дар мазори хидмон гур намекунанд ки дар уҷа чи дар уҷа тоҷик гур шидаги аст ё узбек гур шидаги аст ё қалғ аст уҷа ҷугира набояд мо дар уҷа гур кунем ё ки ӯ лӯлитабора мо набояд мурдаша дар уҷа гур кунем бояд мазори ӯ аз мо ҷудо бошад ва мо хидмон зиндаша не мурдаша ҷудо карда мондаги инсоноем чӣ мо гуноҳра айба дар хидмон намебинем айба мен дар сари бечораи бигем ки лӯлӣ мебинем мо хидмон қабулш надорем на зиндаша на мурдаша ози хай нав уже дар ҳамон мазорҳои худомон бигем ки ҳамин вақтҳои охир як 10 сола 20 сола 10 сола охиро 10-15 сол охиро бигем ки дар мазорҳо роҳ додиса аммо дар вилояти Суғд ин чизо аст бигем ки чандин сол пешҳо хай ман аниқ гуфта наметавонам аммо дар мазори ҳамон бигем қабристони обши мардумӣ халқӣ аммо мардуман халқан дар ҳамон ҷо иҷозат аст бигем ки мурдои худшона мемонанд аммо бигем ки ҷугӯёе ки дар тарафи лӯлиёе ки дар тарафи кӯлоб ҳастанд мурдоашона мебаранд дар болои кӯҳ як ҷода мисли ғарибо мебаранд ӯ қабристон доранд дар ким ки ҷо гур мекунанд ё ки дигар мора ки раҳ надодем мурдоашона дар қабристон дар дохили хонаҳошон гур карданд дар ҳавлиёшон дар таи хонаҳошон гур карданд чӣ кор кунанд дар киҷо гур кунанд дар ҳолате ки мо мурдаеро раҳ натем дар мазор намонемаш ва рӯзи дироз ҳамо имому миллои мо ҳам ҳаму румола дар китифиш партофтагӣ эзори зана хиштаки зана деки ҷа як қавм аст як қабилаи дигар ҳаст як традитсия доранд ё ба рости худшон бигем ки як чизи дигар доранд биё дар ин боро гап занем дар бораи лӯлиё гап занем бигем ки ё ме бародар ия мусулмонӣ қабул кардаги ҳастанд майли пеш бобокалоношон омаданд дигар дину дигар чида буданд не ки ино ҳозир мусулмон ҳастанд ранги мо ута азон метанд масҷид мераванд мо набояд ёра ҷидо кунем ёра мо бояд бештар даъват кунем биёрем ё ина бечораҳо мурдоошон ким киҷо мебаранд ози гур мекунанд мо ёра иҷозат битем дар қабристони худмон мурдоошон ақаллан мо нанохем хай ки зиндаш гунаҳгорай майли мурда чӣ гуноҳ дорад ин чиза мо намегем мо талкат карда истода бо ҳамора хича гунаҳгор мекунем ранги ҳами эмомалӣ баринда эмомалӣ кишта бо мурдара гунаҳгор мекуна ку аммо дар реал дар зиндагӣ лӯлитаборҳо қатӣ ҳами хелем хидмон сир карда хидмон қабул надорем бо лӯлитабор гунаҳгор аст медонем ман дар болаи лӯлитабор бигем ки умуман ҳами хел нияти ман яъне ки мефаҳмидагӣ ман ҳами аст инҷа айби мо ҳаст айби тамоми мардуми тоҷикистон аст ки мо инора обществода қабул накардем ва то имрӯза натонистестем қабул кунем бале як оддитарин чиз мисол як хар аст ё асп аст агар дар адир гаштан бигира сувор нашай гаштан бигира ӯ калон ки шава суворшавиш қиин аст яъне ки ҳаминам агар ҳамин ки дигар ҳамонҷо мондан гирифт оли мега мо гудакошона мактаб ташкил кардем овардем дар мактаб гудакошон нахонданд канишна намехонанд иш намехона остоста дигариш мея мехона ё ки ма дар варзобам дорем хато накунем иштибоҳ накунем дар тарафи душанбе яъне варзоб нимада мо лӯлитабор дорем аҳволи ӯро бибинед кай мо ута як буҷа ҷидо кардем барои зиндагии ҳамо я обро вардем додем намедонам як шароитча хуб кардем додем ё рафтем хабар гирифтем кӣ кард ин кора кӣ кард вақте ки мо ӯро қабул накардем ҳамон мисли ки гуфтем ку як моле ки дар адир гаштагӣ бошад ӯ мол хонагӣ кардан қиин аст яъне ки ин чизе ки аз мо ҷидо ҳаст як миллат аз мо ҷидо аст ӯро дар мо обществамон боз қабул кардан бигем ки ҳамон мушкили хича дорад аммо барои вақт дар кор аст 10 сола 20 сола вақт дар кор аст ки то ки мо бештар оғӯшомона ҳуй кунем ӯам бидонанд ки бест ҳами намезанад намегазад ҳамиам ҳамватани ма аст рава биё кунем хонаш равем мурдаш равем маъракаш равем тӯиш равем намедонам ҳамроҳш бошем рӯзи шодиву ғамш агар мо ҳам хеста рафта дар бари ӯ рост бестем вале ҳамин мушкилӣ набуд ё ки мо як таду тайюра дар ягон вазифа бигем ки вазифадор кунем ҳамоам бидонанд ки ой на лӯлитабор ин аст вазифа ӯам баъд хонданда қизиқ мекунанд
و هم بعد میفروشون بروان بخونن و هم میفروشون بعد کار کنن در یگان جا. کی میگه که او چی نمیکنن، او نمیخواهن این چیزا، او هم میخوانه که ما تلکت میکنیم، ما نمیمونیمش در وظیفه، برای ما را در کار نیست. باز همین قزادگیمون هم بگیم بی‌طرف کده موندگیمون قطعی با از لقای قلق ده و با مهرتر در تاجیکستان هستن. با خیچونا تاجیک میگن، ما تاجیک میگن، فقط لوبوی جبران میگن ما تاجیکیم، نمیگم ما لولیه، میگم ما تاجیکیم. ببینید چقدر وطن دوست میداره، خیچونا چقدر تاجیکستانی میدونه، میگم ما تاجیکیم. با ما یگان جبران میگم ما قلقم، نه که تاجیکستانی، وطن تاجیکستان است. او میگه که نه ما تاجیکم، میگم لولی، میگه نه ما تاجیکم. مهر ببینید همه این چیزا همون بگیم که پیلوس و مینوس های خیلی داره که اما بیشتر عیب در لولی هست که ما ارالش شیده نرفتیم. مثال گیریم همون جاهایی که موندن در همون جا جقیدگی موندگی هستن. حتی که ببینین لولی تبار در بگیم که همون قشلوق در موندگی هست، همون قشلوق در کلان شدستن، چند قدر تولد شدستن همون قشلوق در، یعنی که اینتگراسیا ندارن، در داخل شهر خانه گرفتن، در دیگر جا خانه گرفتن، در داخل مردم زندگی کردن. در داموی ما هر یک دامو در یک تا بگیم که از همون قبیله ها زندگی کردن نیستی چیز. برای چی؟ برای که ما او را در آبشیست و در دام ما اگر یک لولی باشه ما او را قبول نمیکنیم. هر روز در سر پرابلم میکنیم، هر روز در سر چهارمغز میچکیم، هر روز کار میکنیم که همون را همونجا خانه‌اش بفروشه بروه. برای ما او بیچاره نمیگیره خونه دامو، یعنی که همون بدگی. تو امروز ما جاتی موندگی هستیم او را، واقعا گنده سخت جاتی هم، همون قشلاقی خیچون بیرون نمیبرویم. در همونجا تولد شده، در همونجا کلان شده، در همونجا میبرم و در همونجا گروش میکنم. حتی که این طرفدار در ما مزار در راهش نمیتیم. قبول کنین شما ایرا. این جای بگیم یگان چی نیست. ما فقط خودمون سفید میکنیم، فقط ما لولویم، ما سفید ترین انسانیم، ای بی است، گناهی است. ما هیچ وقت گناه خودمون کو نمیگیم، هیچ وقت نمیگیم. برای ما من توصیه من این است که لولی تبار هم انسان است، اویله کردن با اونها. مثال بسیار دخترای زیبا دارن، فقط شما دخترای او را هم تا بگیم که همون لباس های کندگی و بگیم بیچو خیلی نمیمونیمش که زندگی کنه. ای که جو نه کارش میتیم، نه جاش میتیم، نه یک جا دا اجازتش میتیم، نه مکتب دا خوندنیش میمونه، نه دا باور کنین اگر پوشونینش، اگر رنگ مو لباس، اگر شرایط باشه، اگه ما خودمون هم نداریم شرایط ها، لیکن حاضره حدی اقل داریم که میخریم، مثال خودمون شروع میکنیم، توزه میکنیم، یک اجازت داریم زندگی کردن. همون قدر دختراشون همون قدر زیبا هستن، واقعا هم بگیم که واقعا زیبا هستن. و جواناشون هم ما این خیلی در کوچه میبینیم چرکن خیلی بیچاره کار میکنن، موسر خیلی زندگی های ما که ورا نموندیم. بیچاره با جوانو میرون موسر میکوان، اوهن میچینن میبرن، بقلشکه میچینن میبرن، تو که اون بودکوش بخرونه. باور کنین جوانوشون هم به حد جوانای زیبا هم. اگر همین لباس پوشونش просто мачо. На самом деле جورای ما بود رستم از بگیم لولی تبارو رفیق من بود، بسیار یا رفیق نزدیک بودیم. انا ویچ نما را در درون همون اوهان پورا میدیدم، همونجا جورا شیده بودیم، یک جدا ما کار میکردیم، هم نزدیکی ما دا بود، همونجا جورا شیده بودیم. انا بگیم دستگیریش میکردیم، رو بیو دیگر هم خیلی چی شدیم. باور کنین که اگر او چرکاش بشوه یک شرایط بتر، او هم دام دیگه مصر نکو، اوهان نچینه، بقلشکه نچینه، یا شرایط باشه. باور کن که گرنی بچه فاسون بود. لیکن او را در درون همون پسرکا میبینی نظرت نمیگیره، برای که او را زندگی زور آوردگی است میره و مسرکا هیچ که خرسندیش نمیره و مسرکا اوهان بگیره.
نه من حتی نه همون بگیم چیز بچه هاشون هم بسیار بچه بگیم زیبا هستن واقعا هم زیبا هستن دخترشون هم زیبا هستن اما متاسفانه ملاگرهای ما امروزه ملاگرها همین پروپاگاندا را بروردن که از اونو زنگ گیری 70 حرام میشه و ممکن نیست از او زنگ گرفتن اجازت نیست با اونو دختر دادن اجازت نیست هم خیلی بگیم که پروپاگاندا را بروردن اما یک دوستی مرا بگیم که اپاش در لولیتابور رسیدگی است در همون خوجند یک برادر بود از کلوب هستن و اومدگی کچیده اومدگی هستن در چیز در خوجند زندگی میکنن و اپاش در لولیتابور رسیدگی است بهترین است با لولیتابور رنگی ما اوتر رزواد ندارن زن بگیرن زناشون دیگر تو هم دکنسا جیزن قطیاشون بگیم که میستن نگاه بین میکنن یک جویا بگیم که گودکاشون کلون میکنن و ایما است امروز گرفته نامه شاید تا بزن برن کارون چی گاماره از بومو داوی تری نیست بگیم که من همونجا بودم ده تا سه تا گودک داشتن بهترین به دویلاشون زندگیش هم بود یگان مشکلی نداشت خیلی و یک ترادیسیا دوران مثال گیریم ترادیسیای خودشون میگم که موندگی است از همون ازل یعنی همون ترادیسیا قطعی زندگی کرده ما او ترادیسیا را ما اگر که قبول میکردیم او را استوستا او ترادیسیا و حاضر نمیکنن مثال کمتر هستن این چیزا این کار را کمتر میکنن همون بازار با بازار گشتن فول دیدن بگیم که طلبیدن اوزی تیک توک دا گذشتگی هستن اوزی هم تیک توک بدروی نما فول دیدیسته در همونجا давай میگه скажи фамилия имя отчество где живешь میگه кем работаешь скажи я тебе скажу кто ты такой میگه دیگه همون فامیل نام تا میگوی که در کجا کار میکنی یا که در کجا زندگی میکنی میگوی سراز میگه پیشی نمای واتساپ میگه نمرای تلفنش هم میگه پیشی میکنی در واتساپش کو انا لا خاطرون سر میشود دای 50 рублей 100 рублей дай 200 рублей я тебе куплю шам свечки куплю это куплю то куплю я буду за тебе тут открыть молиться она دیگه سر میشود 200 سمت کو میگه که کمترش بو 500 سمت بو 300 سمت بو 700 سمت پول روز دیگه همونجا دیگه همون واتساپ دا میچسبی خطی دیگه دودی گرفت کردن میگیره دقیقت مالیت میکنن ولی دو هم через واتساپ شدگی دوملو دا کارتاش پول میپرتو через واتساپ دود میتا میوی اومده است شرط نیست دیگر پیش دوملو برای پیش یک چیز دیگه برای ولی نیکو هم خیلی همون پول در کارتای دوملو میگذرونی ویدیو ویز و زوانوگ میکنی دو تا شاهدی دیگر از زوانوگ میکنی یا شاهد در امریکا یا شاهد دیگر در کیم کجا یک شاهد دیگر در فلان جا زنک در مسکو خود در اروپا ای همینجا پریموی همین نیکود میکنه شاهدای امریکا و ای دیگر جو میگه شاهدی میتن خیلی دیگر همون مهم هم است که یک آدم بشنوه یک آدم بگیم که گپ زنه و دیگر آدم بشنوه که شرط نیست شاهد بیاری در ویخش بشنونی و در کجای باشه و شاهد است امریکا دام باشه شاهد است دیده ایستاده است شنیده ایستاده است مثال گیریم و در پیش تام باشه همه احوال است ولی هم خیلی دنیا آنلاین شد نیکا آنلاین دو آنلاین فولبینی هم آنلاین شدگی است اینو هم بگیم همین لولیتابور هم حاضر از همین چیزا بگیم که خفا موندگی نیستن از ما اما برابر ما بیچاره کوشش کرده اومده ایستادن نه که ما یارا قبول نکرده ایستادیم ما یارا قبول نمیکنیم چیکار کنیم دیگه در اینجا عیبی کی است در اینجا عیبی ما عیبی تو عیبی ملت عیبی پروپاگاندای نادرست عیبی که جامعه دا قبول نکردن برای همون توصیه من این است که بگیم دختر گیرین دختر بتین یگان مشکلی نداره واقعا جیمی حقیقی هن نمی چیست جیمی شاهروخان حقیقی اگر بکوی شاهروخان هندستان نره نمی ویخی خود مونده بگیم که قشلاق لولیا باشه برای همونجا هم جیمی میوی هم شاهروخان میوی لبویش در همونجا هست واقعا هم بگیم یکی بیچاره جیمی که در درون مسورکا و هان چینده ایستاده است بقلشکا چینده ایستاده است او جیمی که در کینو نیست اگر بوشوی توزه کنی لباسی چوتکش بشونی پرچوسکش بزن اونمو جیمی میشه این نمیاد اونمو شاهروخان میشه
همه خیلی کمبودی هم خیلی بهبودی بگیم که یکی نمیدونم هر چیزی که شما بگین همون در وطن ما وجود داره این عیبی ما هست. من در بالای لولیتا برو میگفتگیم همه است. من اینو را یگان تاش جدو هم نکردم و اینو را بگیم که نمیگم که قبول نمیکنم. من برعکس طرفداری او هستم که تا که ما اینو را نزدیکتر بگیم همچون تاجیکستانی قبول کنیم و بگیم که برای اینها ما همون شرایط همون چیزی آماده کنیم که اینو بتونن در وطن ما نه که در وطن خودشون وطن ما نه در وطن خودشون و هم تاجیکستانی هستن و بتونن که وزیر شون و بتونن گنرال شون و از اون قبیله هم بگیم که رهبر بروی از اون قبیله هم پرزیدنت شوه حق دارن اینو و هم همین حق دارن. چنین یک انسانی که برند تاجیک داره یا یک انسانی که برند قلق داره یا لقای داره یا قطغن داره هر یک تاییو در او وطن حقوقش برابر است. حق پرزیدنت شدن داره حق رهبر شدن داره حق همه چی را داره بغیر از حق دیکتاتور شدن. کدامش که دیکتاتور شد شتکش کده سر کردن در کار است و این حق ما هم دارم لولی هم داره تاجیک هم داره دیگر هم داره. برای چی؟ برای که هر یک تایمو وطن کام دیکتاتور میشه باید ما بزنیم سر کنیم. امروز چی با دربار ما لولی تبار دیده نمیشه؟ خودتون دا سوال بتید چی با دربار ما بدخشانی دیده نمیشه؟ مردم بدخشان این سوال خودتون دا بتید ببینید. ما برای общество قبول کردگی نیستیم بجو بیا. یه بار سالی 90 خستم پشتی یک گروه ها گرفتن اومدن یک دوستی بدخشانی همسایه داشتیم در واگن گروش کار میکردیم بعد قتیمو هم کار میکرد شور بگیم که یک کپای زور هم میگو حکمان با لحجه خودش میگو من این یکی نیست که لحجه او را چی کرده باشم من دوست میدارم اما لحجه که گپ میزنم من دوست میدارم. من میگفت نمیدونم اسلام گفتن در اسلام اما برابر است. من خواستم از پشتی نو گرفتن وظیفه من گروشیک کنی برابری ما را فند کردن در فایده خودشون استفاده بردن. ما که جوان بودیم نمیدونستیم آمدیم از قفای نمینو ما گفتگی برای اینکه ما استفاده میبریم در جای درکاری ما بعد کیدتشون میکنیم بعد میگیم ما تاجیکیم اینجا دیگر ملت حق نداره رهبر شدند حق نداره یک کار کردند. برای همون امروز دربار ما در مبارزه برای ما میدونن که کجا بیایم پیشیت بازی کم است لولی تباری که او با از ازل بیچاره مسرکده عذاب کشیده آهن چینده اومدگی است. او نمیخواه زندگی خوبه. اگر ما تو را قبول میکردیم با برابر خودمون حق میدادیم که فردا تو وزیر شه پرزیدنت شه پارتیا تا تشکیل که حرکت تشکیل که حزب تا تشکیل که تو در پارلمان تو باید نماینده داشته باشی حق داشته باشی آواز داشته باشی همچون یک قوم اقلا که در تاجیکستان هم زندگی کنی یا که نمیدونم تاجیک هم نباشی همچون یک قوم لولی تبار باید شما یک حرکت در پارلمان باید آواز داشته باشین شما نماینده داشته باشین دپوتات داشته باشین. در ما لولی در سگ قدر داره در خونتون نان میتین در سگ در لولی نان نمیتین و کجا بیاین امروز در بر ما بستن انقلاب کنن در انقلاب بعد میگیم که چی با ما مبارزه میبرویم در کوچه ایسی میدویم هیچ که پیش من هم میاد کی بیایا لقای قبول نکنی قلقه قبول نکنی گپی تاجیک گپ باشه دیگراش گپ نباشه دیگرا را گپش گفتیم گفت باشه لولی را قبول نکنی فامیلی را قبول نکنی این شیعه اوش قلق اوش لولیش دیگر کی بیایا باری تده بسته کی بیایا قبول کنین این گپ آشکار میدونم سخت است نه که توغری قبول کنین کی بیایا در باری ته بسته و بیا باری ته بسته یا برو مدنی استودن بزنین
بعد بگیم بره که تو توجیک نیستی تو باید депутат نشای، تو توجیک نیستی تو باید پرزیدنت نشای، تو لولی تو вообще تو دیونای تا در این مسرکو اومدی جا که جو کی میشایم تو вообще داگون تو باید حرکت تشکیل نکنی که تو در اینجا در پارلمان نماینده شما پارتیا باشه که مثال گیریم اینترسی ملت شما را قبیله شما را در تاجیکستان اینترس представлять کنه تاری چیز در کار نیست لقای تو در کار نیست تو در اینجا تو برا دوم تا تاجیک بیو بعد بیای جا گنرال میشه تو لقای تو اگر خط تاجیک ننویسی در پاسپورت تو با پاسپورت لقای نوشتن یا قلق نوشتن قطعی تو حقی در اینجا کار کردن نداری ایش اثر کنی اوش اثر کنی ایش اثر کنی میبخشی وطنم با کی آباد میکنی قطعی کی تو آباد میکنی وطنم خود توقع گفتی هم شدی شبدالف که با هم یک قناتت پرواز کردن بگی که بینیم تا کجا را پرواز میکنی اینه بگیم که عموما بزرگ دوستای عزیز منمه ماشین ها در پارکوفکا اونو همجا هم خیل دوستای عزیزم خدامتون نگهبان باشه سلامت باشین سربلند باشین این فکر نظر ما در باره بگیم که لولیتا بروی که هست یا که دیگر چیزایی که ما در تاجیکستان داشتیم دیگر قوم و قبیله ها باید ما بیشتر اجازت شانس اینا من را دیدین نه کاستومم دا بایرق پولشا زدگیم برای که وزیرش دا من اینا در کاستوم بایرق پولشا زدم موز депутатом да Польша да представлять мекунем интереси тоҷикора интереси қалғора да Польша представлять мекунем намояндаи қалғо да Польша маймуздари ана ин дар пижакам задагӣ аст барое ки дар ин ватан зиндагӣ мекунем бояд эҳтиром кунем хулос ҳамин аст ҳамватанои азиз дӯстои азиз мо дар ҳамон ҳолат пеш мерем дар ҳамон ҳолат ва бигем ки дар дигар қавму қабилаҳом ҳамин ҳуқуқе ки ҳар яктамон мехоҳем ку ҳар яктамон чизе ки дар зиндагӣ мехоҳем ҳамуро дар дигар инсонҳо ҳам бояд бидем ки онҳо ҳам фарзанди ин сарзамин ҳастанд фақат иҷада бренди ном рол бозӣ накунад иҷа бренди фарзанди анаму сарзамин агар бозӣ кунад унав ҳолат бигем ки мо пеш мерем унав ҳолат ҳар мушкилӣ да бибин дар бара лӯлитаборам еста қалғам еста қатағанам еста лақаям еста дигар миллатҳо ҳам ба баробари та зидди зулмам меҷангад бози мегӯянд ки чива зидди зулм лӯлитаборо ёки ҷугиё гап намезананд ҷугиё аз азал дар зулманд кай вай зулмозод шида буданд зулм да то аст ки тира вазифа надодистанд ӯ ҷугӣ да нормал на ҳаст барои чи барое ки вай азал ира надоштанд барои ӯ ягон зулм нест беову бегазу беҳеҷ чи зиндагӣ кардан ҳатто ки дар маҳаллашон я метр асфалт надоранд ин лӯлиё буданд ва то ҳозира надоранд ин дальшиам мо намекунем мо дальшиам то имрӯза фуромӯш кардагием ора ва оқибатам фуромӯшшон мекунем чи ҳастанд чи нестанд вақте овоз додан да биё як подпис бумон овоз бите фалонида баъд зиндагит хуб мешавад не ки 100 президент алишид 100 депутат алишид 100 ташид як грамм ҳоли ҷугӣ хуб шидагӣ нест ҳоли лӯлӣ яъне баъзеҳо лӯлӣ мегӯянд баъзеҳо ҷугӣ мегӯянд аз ҳамин қавму қабила як чиклам аҳволаш хуб шидагӣ нест ё нодуруст аст агар ки тоҷикистон алиш ки аҳволи ӯ хуб намешавад дар ӯзбекистон ҳам ҳамин аҳвол дар реально дар ӯзбекистон ҳам анами рафтора мекунанд нав дар ӯзбекистон лӯлитаборо ҳами 10 солаи охир 10 сола 15 солаи охир рушд кардан сар кардан яъне общество қабул кардагӣ аст мераванд на он қадар ҳолиам на он қадар қабул мекунад мо вообще қабулш намекунем дӯстои азизам бигем ки ин буд фикр назари ман дар бораи лӯлитабор гуфт ва чаро дар Бадахшон нестанд ман ростиша намедонам ман фикр кунам ки фақат дар он территория кӯҳ барф буд ино аз поён диданд ки тараф кай гуфтанд ин ҷо одам нест гуфтанд намерем чикор мекунем барое ки ризқи ино аз амон кӯча аз амон хонаи мардум
بگیم که چی میکردن میگشتن برای هم خیال کردن که سنود دام نیست نرفتن اگر میدونستن که وجود مردم بدخشان است مردم بدخشان بازم خیلی دلکشو هستن انا بگیم یا بریدانون شب با یکدیگر تقسیم کرده یعنی متحدین میخرن البته که من فکر کنم یگان جوگی در پایان یگان لولیتابور در این پایانو زندگی نمیکرد همش بدخشان میرفتن در همونجا قطعا ما زندگی میکردن خدا نگهبانتون باشه این فکری نظر من بود برادر عزیز شاید کم گفتم زیاد گفتم با همتون بگیم که دیگر او را بهاشا در کامنت می نویسیم بیاین یک جویا شیم ما لولی قلق قطغان این چیزا جدا نکنیم ما تاجیکستانیم ما حق بتیم با لولی هم حق بتیم با قلق هم حق بتیم با قطغان هم حق بتیم با دیگر ملت هم که تا که دیپوتات شوان گنرال شوان حربی را اپراولیت کنن میلیسا شوان رهبر شوان پریزیدنت شوان و پارتیاش تشکیل کنن حق دارن پیش بروان وقتی که ما این حق با همه برابر تقسیم کردیم در پارلمان نماینده داشته باشن بگیم و ما ترادیسیای او را اعتراف کنیم در حالتی که او هم ترادیسیای بعضا خچونه دارن مثال بعضا پرازنیکای اجدادی دارن او میترسن کردن که ما اسلام در درست نیست گفته او را میزنیم گفته باید ما اجازه بدیم که شما ترادیسیاتون رو اشکار بکنین پرازنیکاتون این یگان جای چی نداره او هم بسیار پرازنیکا دارن در دنیا یگان ملت نیست که برای خچه یک بگیم که یک پرازنیک یا که یک چیزی نداشته باشن اما اینو نمیکنن اشکار نمیکنن من میدونم دارن میکنن تخریک میکنن اما بین خودشون خونه‌های خودشون یک دیگر در رفته میان اشکار نمیکنن میترسن برای که اشکار ببروین یگان کار کنن اسلام در درست نیست گفتن میزنه میکشیم شون بیچاره را سر میکنین با ایامون روزشون هم میمونه وقتی که ما همه را برابر حقوق دادیم برابر حق دادیم برابر اجازت دادیم در پارلمان نماینده شد اجازت دادیم در اون حالت او خودش پلناتسن تاجیکستانی که احساس کرد که او بدونه که او حق داره در این وطن کار کردن او آواز داره در این وطن گپ زدن چیزی را قبول کردن کدام قانونی را قبول نکردن او حق آواز داره او هم کوشش میکنه که تاجیکستان آباد کنه یک غشت دیگه در تاجیکستان بمونه و ما او را اجازه دادیم که در خانه خوب زندگی کنه بسازن او وقت ما این خیلی ظلم دیکتاتوری نمیشه در جایی که ملت متحد است که مردم همه کشور همش متحد است اونجا دیکتاتور شده نمیتونه برای که یک کس زیدی دیکتاتور میخیزه و همه درباره او میخیزه برای که همه متحد هستن در اونجا دیکتاتور نمیشه خدا نگهبانتون باشه سلامت سربلند خانه آباد باشه فکر نظر شما در کامنت انتظارم تشکر برای پادپیسکاتون تشکر برای و غیرتون شخصا من پرزیدنتم بگیم که در برم آدمای بگیم که یک چند تا نزدیکترین انسانی که میگیرم بگیم که سویتنیکی یا که دیگر وظیفه ده بگیم که لولیتابور است و یک چند ساحه‌ای که تعیین میکنم مینیستر شه بگیم یک تا دو تا یگان تا ساحه را ای هم لولیتابور میشه یا که بگیم دیگر چیزا میشه در حربی هم تیار کرده آورده تا گنرال برده رسوندن که لولیتابور باشه که از منطقه از وطن ما هم گنرال باشه باید ببرویه گپ زنم بگم گنرال دیگر ساحه هم هر یک ساحه ده بگیم که باید ما نپراولیت کنیم بگیم که این چیز رو من کلانترین دستگیری را ما پرزیدنت شم اینمی لولیتابور را میکنیم یک بار که از امی چقر بسیار یا قفا مونده رفتگی هستند در обществای ما از امی جا برای برآوردن و کوشش میکنم که آینده هم مثال یک سروک هم باشه 5 ساله یک تا لولیتابور پرزیدنت شود در این دولت خلاص جامعه دمیو را خوش کردن است مقصدیم دیگر خدا نگهبانتون فکر نظر شما زیر کامنت انتظاریم سلامت سربلند برای پادپیسکا و پادیلیت تشکر همتون